dragi prijatelji, dobroveče, dobrodošli na tribinu posvećenu položaju srpske manjine, odnosno Srba u Severnoj Makedoniji. Pazim se da kažem zvanični naziv sad države. A o položaju Srba u Makedoniji će nam večeras govoriti naši gosti iz Severne Makedonije, Milutin Stančić, profesor srpskog jezika, a tako Milutine, koji inače u srodstvu ovde sa našim Stančićima, i Miloš Stojković, njega nisam pitao da je on u srodstvu s ovim našim Stojkovićima, ali nije to toliko važno, koji vode jednu organizaciju koja se zove zvanično Srpski kulturno-informativni centar SPONA u Republici Severnoj Makedoniji, koji su vrlo agilni, da tako kažem, i jako mi je drago. I pre nego što dam reč, ja mislim, nismo se ni govorili, Milutin, ako ćeš ti prvi da govoriš, da ih pozdravimo jednim aplauzom. Samo Milutin je jedan, ne znam kako, nismo se ni dogovarali, pošto se nismo, mislim da se jako malo govori o položaju srpske manjine u Makedoniji u odnosu na Srbe u Hrvatskoj, Bosni, Crnom sada, evo nažalost, Crnoj Gori kao problematično. Tako da mi je jako drago da i sam hoću da čujem i jako me zanima šta možete o tome da mi kažete. Ja sad neću da uzimam vreme vama dvojici, odmah ću da ti dam reč. Zahvaljujem na dobrodošlici i na mogućnosti da upriličimo ovo druženje i da zapravo progovorimo o rečima, a vidjet ćete i delima o tome šta je ova organizacija uradila u proteklih 18 godina. Specifično je i simbolički značajno da se istakne da je poreklo, dakle, očevine i dedovine, dakle, odavde iz Brnjaca. Ja sam rođen u Skoplju i mogu reći da kroz ovo pojašnjenje i dilemu samog toponima Makedonije, da li je severna, da li je bivša jugoslovenska, se negde odražava i ta bolna istina i skrivena mistragogija te stare Srbije, tog metafizičkog prostora koji zapravo više ne postoji. I ova Severna Makedonija je opet odredište od čega severno, to je opet uspeh diplomatske grčke strane u tim pregovorima, a ja bih rekao u podizveću tog nekog naslova i vašeg upitnika da je Makedonija zapravo srpska amnezija. Jedan zaborav, iako je to republika koja se bez rata odvojila od nekadašnje zajedničke države, ali je položaj, stanje i asimilacija možda najveća od svih ostalih jugoslovenskih republika, da ne govorimo o položaju srpskog naroda u Mađarskoj i Rumuniji. Dakle, to su veoma vidljivi kontuри zaborava, nestanka, asimilacije i tihog nestanka u, kažem, bez ratom zahvaćenih prostora. To se pre svega odnosi i izražava upravo zbog nedostatka jednog duhovnog prostora, dakle, bez crkvene zajednice u jednom smislu, bez ozbiljne kulturne ustanove, bez nedostatka intelektualne kulturne elite. Dakle, to je jedna vrsta nestanka tog naroda koji je pod plaštom i uticajem različitih država i središta svog geografskog prostora doveo do takvog položaja i stanja u kom se danas nalazi. Mogu reći da kroz delatnost i postojanje u ovih, dakle, skoro 2 decenije otkrivamo nove prostore i novu skrivenu tajnu te zemlje. Dakle, i kada sam se počeo baviti tim kulturološkim radom, nisam znao niti mogao da čitam znakove, freske sa zidova, grobove, toponimiju sela, imena ljudi, da bi razotkrivao i borio se da prvo samom sebi
ljudima unutar organizacije objasnim specifičnosti, probleme i da se adekvatno o tome postavimo, da delujemo u tim okolnostima, da se borimo da ublažimo te nedaće koje se tiču našeg naroda. Ono što ste isto pomenuli u vašem uvodnom delu, to je da je tačno, dakle, u srpskoj političkoj eliti, u crkvenom prostoru, akademskom krugu ljudi izostaje reč Makedonija. Dakle, kada se obraćaju političari, kada patrijarsi progovaraju svoje besede, zaista oni obuhvataju prostor svih ostalih zemalja. Na hodu sveštenici isto pominju Golgotu naroda u ratom zahvaćenih prostora. Dakle, Makedonija se zaboravlja i u prosečnom pogledu srpskog čoveka, običnog, a i ovog iz političkih krugova. Dakle, Makedonija je paprika, ajvar, sir, dobro vino, pastrnku u Ohridu i to je neka opšta slika. Zapravo najbolniju sliku mi je razotkrio jedan ugledan istoričar kada je rekao da je Makedonija benzinska stanica na putu za Grčku. To je najbolje oslikana situacija jedne slike koja nas zatiče, sa kojom se mi borimo da bi razotkrivali i ukazivali zašto je značajno i važno da se borimo za taj naš prostor i za naš narod koji opstaje u tim okolnostima. Ja se trudim da progovorim o delima i drago mi je da ljudi u pozadini vide sve ono što mi zapravo radimo i što se trudimo da sve te probleme detektujemo i da kroz informativni rad, dakle kroz sajt koji je pokrenut samim formiranjem organizacije 2005. do dana današnjeg bez prestanka radi, časopis Slovo, kroz časove srpskog jezika unutar organizacije humanitarni rad koji je doživeo ozbiljne okvire u poslednjih 3 godine. Mogu reći da smo prošle godine u veoma ozbiljnoj partnerskoj saradnji sa organizacijom Srbi za Srbe iz Beograda uspeli da sa 260.000 evra pomognemo 16 porodica, izgradimo 3 nove kuće za narod koji je bukvalno ugrožen. To su porodice koji imaju 3 i više dece, uglavnom u ruralnim sredinama daleko od gradske vreve, da ozbiljno pomognemo, ukažemo na te probleme. Kroz taj humanitarni rad je obuhvaćen i rad sa školama. U samo 3 osnovne škole se izvodi nastava na srpskom jeziku. Zahvaljujući nekim našim naporima je 2019. uvršten u obrazovni sistem Makedonije predmet jezik i kultura Srba, gde smo uspeli da na čitavoj teritoriji Makedonije koliko toliko vratimo makar svest i podsjetnik da u onim sredinama gde postoji naživalja nema adekvatnog nastavničkog kadra, gde 2 puta nedeljno mališani srpskog porekla upoznaju sa svojom kulturom i svojim jezikom. Dakle, tu je redovna obrada znamenitih srpskih pisaca kroz književne radionice, pesničke večeri. Pre par godina smo pokrenuli i jednu nezavisnu pozorišnu scenu. Uspeli smo da postavimo 2 pozorišne predstave koje su igrali na redovnom repertoaru Makedonskog narodnog teatra. Predstava Realisti po tekstu Jelene Kajgo u režiji, dakle sa lokalnim režiserom Srđanom Janićevićem iz Skoplja, glumačka ekipa takođe iz Skoplja, zatim komad po motivima enciklopedije mrtvog Danila Kiša. Pokušamo da i tu isto vratimo nekadašnju uspešnu pozorišnu scenu koja je, dakle, potpuno nestala i da nekako, eto, vratimo i na tim segmentima pozorišni život Srba u ovoj zemlji. Pokušavamo da i kroz naš centar pomognemo i ljudima oko nekih svojih problema koji se tiču svoje ugroženosti, mogućnosti dobijanja srpskog državljanstva. Imali smo veoma uspešan naučni skup povodom 700 godina od upokrenja Svetog kralja Milutina u Skoplju. U pripremi je i zbornik
sa tog veoma uspešnog naučnog skupa u okviru centra je i biblioteka sa knjigama koje je Narodna biblioteka Srbije redovno distribuiše u Skoplju. Imali smo muzičku radionicu sa licima sa posebnim potrebama. To je jedna neprestana svakodnevna briga. Volim da se koristim jednom konstatacijom da se, pošto se i ne bavimo političkim radom i nismo politička organizacija, klonimo se i tih velikih parola i velikih datuma gde naše političke organizacije i ljudi koji su uvek glasni samo na nekim simbolima i datumima tog dana, zapravo kada se zavese spuste, nestane i njihov rad i njihova dela i briga o našem narodu, a mi se trudimo da svakodnevno budemo prisutni, da svakodnevno otkrivamo, pišemo, razotkrivamo, otkrivamo neke nove stvari i borimo se sa nedaćama i sa okolnostima koje nas svakodnevno prati, koji se pojavljaju u nekom ozbiljnijem obimu. Ja mislim da inače ćemo da ne bude ovo ex katedra predavanje, da ćemo gostima jedno 40 minuta, pa onda da krenemo u razgovor, ali baš bih volio da, pošto smo pomenuli to, isto zgodno nazvao srpska amnezija, šta misliš, šta je razlog i pitanje i za jednog i za drugog, da se tako volio bih da mi kažeš, to sam ne već slušao, koliko ima srpskih vojničkih groba, da li je to iko radio na teritoriji Makedonije, koja su verovatno zapuštena, niko ne obilazi te nesrećnike. Da li je to neko radio? Onda sam imao podatak, jedan moj prijatelj je završio srednje, inače gimnaziju u Skoplju, on je pričao, ako ne lažem ja vas, da je 70-ih, ja mislim godina ili 60-ih, u Skoplju bilo 5 gimnazija, a od tih 5 bilo 3 srpske, a 2 su bile makedonske. Znači, to nije tako davno bilo. Šta je po vama razlog tog zaborava? Hoće malo Milošu da... Hvala na pitanju. Milutin je rekao amnezija, ja bih rekao zabrana. Tako da amnezija je u stvari posledica te zabrane. Moramo se vratiti malo u prošlost, ne toliko daleko, dakle, odnosno proces stvaranja makedonskog identiteta i nacije u okviru Titove Jugoslavije. Tako da je taj proces ostavljao nepovratne posledice i po nas Srbe sa tog prostora, tako da je neki način u saglasju vlasti u Beogradu i vlasti u Skoplju napravljena taj odluka da prosto na teritoriji tadašnje federalne Makedonije prosto svi slovenskog porekla stanovnici su prosto Makedonci, a dakle to postoji dokumentima, odlukama najviših vlasti komunističkih partijskih Makedonije 45. godine dok je rat trajao, da će svi Srbi koji budu došli kao vojnici, službenici, tako znači pre svega tadašnje federalne Srbije, imati sva prava, da će imati svoje škole za svoju decu, uključujući i pomenute gimnazije. Međutim, lokalne Srbi koji su tu poreklom rođeni, koji tu žive vekovima, koji su pejorativno nazvani Srbomani, neće imati nikakva prava svoja etnička, nacionalna, tako drugo. Ja bih takođe napomenuo da su ti Srbi, lokalni, autohtoni Srbi, što je malo paradoksalno, ali svoje priznanje u Ustavu Makedonije dobio 2001. godine posle albanske pobune. Dakle, pre toga u jednom ustavu Federativno-socijalističke narodne ili bilo koje Makedonije nije pomenuta u ustavu srpska narodnost kao nacionalna manjina. Pomenuti su bili Turci, Albanci i naravno makedonski kao politički narod. Srba nije bilo. I posljedica toga jeste da su nakon odvajanja, dakle, Makedonije, odnosno učestvovanja u rasturanju Jugoslavije, kako ja volim da kažem, sve te gimnazije, škole koje su bile predviđene za decu oficira, dakle, sve one koji nisu rođeni, a imali su, dakle, prebivalište u Skoplju i drugim gradovima, prosto su, dakle, odlukom političkih vlasti sve te škole prosto poukidane. Evo, mi imamo primjer, recimo, u Tabanovcu, gde je bila škola isključivo na srpskom jeziku do 1991. Postepeno se, dakle, to ukidalo, tako da danas Srba, ne znam da li ima možda 1/6 đaka u Tabanovcu su učeni na srpskom jeziku. Takva situacija je bila u Kučeviću, gde je škola naprosto ukinuta, dakle, nastava na srpskom jeziku,
da bi se lokalni meštani, pored svih pretnji i teških borbi sa vlastima i prosvetnih i lokalnih, vratili srpski jezik u škole, u učilište, školske 93. na 4. godinu, ako se ne varam. Tako da zavisi od ljudi, dakle, njihove spremnosti da se bore za svoja prava, ali apsolutno, dakle, ta neka istorijska matrica da lokalne Srbi, takozvani srbomani, odnosno, to je opet nešto slično kao što u Crnoj Gori postoje pojam ili termin posrbici. Dakle, to je u stvari pojam koji su koristili i Bugari. Da su to u stvari Bugari, odnosno Makedonci koji su, eto, zbog potplaćene ili neke vrste srpske propagande prešli na srpsku stranu i postali Srbi i da u stvari boluju od neke vrste manije, bolesti zvane srpstvo. Tako da su zbog toga u stvari srbomani. Tako da je to neki, ja bih rekao, onako da budemo iskreni, u sponi smo takvi što ono što radimo u ovim našim prezentacijama, mi jednostavno srpsku kulturnu baštinu tako i zovemo. Dakle, mi je ne krstimo baština ovakva, onakva, mi prosto, to su bili srpski družbinari i ona pripada i srpskom kulturnoj baštini. Ona jeste baština i makedonska i Severna Makedonija kao države, koja naravno ima zakonsku obavezu da ih štiti, uključujući te pomenute memorijale. Ali ono što mi se trudimo da bio neki način moja zamisao kad sam i došao u školu pre 7 godina, da afirmišemo lokalnu srpsku istoriju, lokalne srpske pisce, zaboravljeni jer su zabranjeni pre toga. Hramove takođe, kosturnice takođe. I da nemamo, što se tendenciozno nameće, dakle, još od prethodnih i decenije vekova, pričat ćemo o tome kasnije u Bugarskoj egzarhiji, da su Srbi došljaci, da su došli iz Srbije, da su neka vrsta gastarbajtera i da su gosti. To je svuda priča. Tako je. I da Srba može da ima samo u granicama Srbije, a sa granica Srbije mogu biti naravno veći ili manji. Odnosno da su sve došli iz Šumadije. I ono što je zaista misija Spone svih ovih godina, to je da pomaže lokalni srpski živalj, da obilazi sve te spomenike, vidjet ćete tu i ovim slajdovima nekoliko apela, dakle, i za Zebrnjak, i za vandalizovanje fresaka u Osogovskom manastiru, i za manastir Matejić, tako dalje, koji je jedina carska zadužbina uopšte na prostoru srpske srednjovekovne države, koja još uvek postoji. I ono što, dakle, misija nas u Sponi, to je da upravo da damo neke vrste podstreka, ohrabrenja lokalnim Srbima, da budu ponosni to što jesu, da nemaju taj žig krivice koji se upravo nameće, a imam osjećaj da se on nameće i ovde. Dakle, kogod hoće da jasno i glasno kaže da je Srbin, da je ponosan što je Srbin, njemu se udara žig veliko Srbina, njemu se udara žig da srbuje, njemu se udara žig da je monarhofašista i tako dalje. Mi želimo, dakle, da kroz nauku, da kroz kulturu, kroz književnost, kroz humanitarni rad, argumentovano i utemeljeno pokažemo da to srpstvo ima viševekovnu tradiciju, da je taj prostor današnje Severne Makedonije, nekada stare Srbije i Makedonije, kolevka srpskog identiteta, da je velika seoba krenula kao matica iz tih krajeva, zadužbine kojima mi svakog dana prolazimo, a nismo ni svesni koliko su značajne i velike, da su one u stvari vladarske zadužbine, dakle da nisu one nekih bočnih vlastelina, već zaista vladarske, kraljevske i carske, jer zbog toga imaju značaj prvorazrednoj i da su u istom, ako ne u većem rangu, nego one na Kosovu i Metohiji. To je takođe značajno zato što to pripada jednom istorijskom prostoru. Kosovo i Metohija, ili da kažemo, ajdemo malo umetnički, samo Kosovo, nije najskuplja srpska reč, nego Stara Srbija. Jer Stara Srbija obuhvata mnogo širi, dublji prostor nego što je Kosovo. Centar tog istorijskog Kosova ili Stare Srbije je Skoplje, a Solun je centar istorijske Makedonije. Što naravno ne treba mešati sa političkim definicijama i pojmovima, kao što je naša domovina Severna Makedonija, središtem u Skoplju. I ono što, dakle, mi želimo da raščlanimo, to je da te granice 45. ako su političke, ne treba da budu i kineski zid koji će odvojiti srpski kulturni i prostor. Dakle, možda smo mi sad tamo sedimo na nivou fizičke greške, nas po popisu ne više 22.000.
ali kulturna baština koja tamo postoji je mnogo veća i mnogo značajnija nego što bi se brojkama moglo opisivati. Mi često kažemo da su to dva svetionika slobode. Jedan je Zebrnjak, drugi je Kajmakčalan, koji taj naš prostor gde mi živimo osvetljavaju i najbolje simbolički kao dve kule stražare nas opominju koliko je koštala sloboda tih krajeva. Vrlo često ko je bio u Skoplju može da vidi na jednom brdu vodno veliki krst, Mirenomski krst. Ja često kažem u razgovoru, dakle, sa ljudima koji dođu u sponu, da li su Makedonci, Srbi ili bilo ko, da nije bilo te srpske krvi sa Kajmakčalana, pa i sa Zebrnjaka, Bitolja i tako dalje, na tom brdu bi bio danas ili neka džamija ili neki crni dvoglavi orah. Dakle, bar zbog toga, onaj događaj 12. godine često trebamo nazivati najvećom revolucijom na Balkanu 20. veka, ako ne i 21. Jer je do tada na tom prostoru vladao šerijat i vladao feudalizam. Dakle, veća civilizacijska promjena se nije desila ni pre ni posle toga. I ono što bih završio kratko izlaganje, to je da je gradonačelnik poslednji Skoplja 1912. godine, 26. oktobra, kad je predavao ključeve kralju Petru, izjavio, parafraziraću, sreća našeg oružja nas je napustila ovoga puta i mi vraćamo ključeve grada od onega koji smo ga i uzeli. Mislim da je to time, dakle, jedan Turčin, Osmanlija, ali naravno to su ljudi koji imaju, dakle, viševekovnu tradiciju upravljanja jednim carstvom na 3 kontinenta. Dakle, postojala je svest ko je bio pred njih, ko je vladao i zbog čega je taj grad Skoplje značajan simbolički u svakom pogledu. I zaista se trudimo da mi kao spona povezujemo te neke razbijene delove mozaika i da pre svega ljudima, Srbima iz Severne Makedonije pokažemo gde ih sve ima, zbog čega je značajno biti Srbin i kako to da afirmišemo u pozitivnom smislu, da taj žig sramote koji im je nepravedno nametnut i nameće se i dalje prosto bio, ja bih rekao, olakšan, ako ništa drugo. Zaboravio sam da kažem u najavi Miloš profesor istorije, tako? Tako, da se nikad nisam bavio strukom, ali dobro. Možda i već. Zanima me još, pa ću imam nekoliko pitanja. Najkompaktnije srpski življenje na prostoru Skopske i Crne Gore, tako ili nema otkrih informacija? Pa i to je sada relativno, znate, Skopska Crna Gora je ipak ruralni kraj, retko naseljen, po brojevima najviše Srba je u Skoplju i Kumanovu, ali to je, dakle, ipak problem što su u toj urbanoj sredini ne postoje te kompaktnosti koja bi bila u nekim ruralnim sredinama. To je najpoznatiji kraj, pošto je u samu granicu i blizu Skoplja i mi ga zovemo Skopska Sveta Gora, koja je vrlo, dakle, vezana i sa toponimom Crne Gore, one primorske. Postoje takođe, dakle, sela koje imaju poreklo iz 20. veka, gde su takođe relativno kompaktna u Povadariju. Dakle, to su poreklom iz Vasvetske rata, odnosno iz kolonizacije. Takođe, podkozjačka sela, kada krenete, dakle, prema Starom Nagoričanu, uz, dakle, reku Pčinju, takođe postoje kompaktna srpska sela. Naravno, danas ne možete sa to vagati, jer u tim našim krajevima ne postoji ta distinkcija verska ili jezička, jednostavno stvar izjašnjavanja, da li ste vi Srbin ili Makedonac, to je nešto slično kao u Crnoj Gori. Tako da jedan brat može da se izjašnjava ovako ili onako, jednostavno mi gledamo da to je jedan narod, prosto i poštujemo sve, naše, naravno, sugrađane Makedonce, apsolutno, to su nam najbliži rođaci, tako ih i gledamo, ali smatramo da su Srbima jedina prava braća, u stvari Srbi. Da li iz Severne Makedonije, da li iz drugih srpskih krajeva, i upravo i rad spoljno okrenut prema Srbima, uz, naravno, nezamerivanja saradnje sa svima drugima, jer postoji mnogi veliki broj Makedonaca koji dolaze, sarađuju sa sponom, koji su veći Srbi nego oni koji se deklarišu kao Srbi i koji su mnogo više pomogli u nekim stvarima nego oni koji su deklarativno Srbi ili Srbi iz zanimanja. Tako da ne možemo imati tako neki ovako hiruški pogled i stav, isto kao što, nažalost, ako pogledate većinu karata lingvističkih ili etnografskih ili bilo koji drugih, prosto ta granica koja je 45. nastala u
Jajcu ili kasnije, dakle ona je bukvalno jedina granica koja je dosadna u svakom pogledu, lingvističkom i kulturološkom. Sve druge granice, dakle jezičkog prostora, se ne poklapaju sa političkim granicama, ali jedino prema jugu, prema nama, je ta jezička karta apsolutno identična političkoj, što je neprirodno. Dakle, ne možete jezik koji se postepeno menja tako hiruški seći, ali u slučaju, dakle, Makedonije, današnje, Severne Makedonije, on je prosto tako dosadno primenjen. Dakle, zamislite vi danas da je Drina granica politička, a da je u isto vreme lingvistička. A mi imamo taj paradoks da recimo selo koje je severno od Kozjaka je lingvistički, dakle, pripada srpskom jezičkom prostoru, dok i krajevi južno, dakle, selo koje je možda 2-3 km udaljeno, ne pripada. Dakle, to su neke stvari koje mi vidimo da nisu čisto jezička, što su nam naravno i na terenu je vrlo vidljivo. Ja bih zaista volio da se te neke stvari u naučnim krugovima promene, ta svest, koliko ćemo mi u tome uspeti, ne znamo. Dakle, mi možemo na nivou nekih apela i ovakvih javnih tribina kao glas tog naroda da o tome kažemo koju reč, kao i o skrnavljenju, dakle, naših manastira i grobalja i tako dalje, ali prosto mi smo samo jedna nevladina organizacija. Mi jesmo suštinski mali na papiru, ali mislimo da ono što smo do sada uradili je više nego veliko. Ne da bismo se hvalili, već jednostavno zbog svog truda, zbog svog ulaganja, zbog svega što smo do sada postigli i što planiramo tek da postignemo, zaista u mnogim sferama zamenjujemo na neki način i ambasadu i državni kulturni centar koji postoji, recimo Bugarski kulturni centar postoji, srpski još uvek ne. Iako je u najavi bio mnogo ranije, godinama unazad. Tako da naši su dometi ograničeni, ali je naša želja i ljubav prema rodu neograničena. To je ono što nas zaista vodi u svemu što radimo. Ja bih samo iskoristio da odgovorim na ovo pitanje, da je i relativno i čudno to u odnosu na odgovor na vaše pitanje. Dakle, ljudi koji žive u Kučevištu govore lokalnim dijalektom, koji sada ne pripada srpskom jezičkom prostoru. Dakle, obični seljaci ne mogu i ne znaju da govore standardnim srpskim jezikom. Taj jezik je vrlo sličan Metohiji, Orahovcu, Foči, Prizenu. Tako je, a zapravo oni ga ne govore, ali ne znači da nisu Srbi, ali oni imaju raskorak sa standardnim jezikom i taj prostor tih ljudi u Makedoniji nikako ne može da se uhvati u koštac da pripada okvirima Republike Srbije. Dakle, ni diplomatsko predstavništvo, ambasade ne može da razume te ljudi. Zato što je to jedan jaz nerazumevanja mentaliteta, folklora, jezika, prostora koji se sada razlikuje, a do pre nekoliko godina, decenije, je bio, dakle, jedan prostor sa svim tim specifikama, posebnostima tog naroda, izgledu, visine, kulturoloških pobuda, naravima, tako da je to zaista jedna specifičnost, ali i bolna istina. Iskoristio bih priliku da kažem da smo, recimo, da je Srbima zabranjeno i da citiraju i koriste arhivsku građu. Dakle, kada smo prve godinu dana samo citirali lokalnog, sada makedonskog književnika Đorđe Puleskog, koji se 1800 neke izjasnio kao Srbin, dakle, mi smo samo koristili arhivsku građu koju i makedonski arhiv posjeduje. Kada smo to objavili, imali smo lavinu napada sa svih strana. A se bojimo obrazloženja? Zato što iznosimo istinu, a umeđu vremenu... Mora da ima neko obrazloženje. Sigurno ne kažu da govorite istinu, da neće... Mi mnoge tekstove, te istorijske tematike, ovaj Milutin je o tome lepo počeo, sve tekstove koje želimo da budu potkrepljeni dokumentaristikom. Baš zbog tih napada koji su zlonamerni, da ne bi imali u suštini na osnovu čega da napadaju. Konkretno za ovaj primer, to su bili, hajka je bila, dakle, po većini medija i tako dalje. Mi smo, dakle, morali na neki način da se mi pravdamo, izvinjavamo što smo objavili dokument koji je objavljen u arhivu Srbije i Makedonije zajedno pre 40 godina, dakle, u doba SFRJ, a koji je iz 1853. 6. tako dalje, gde se Đorđe M. Puljevski potpisao kao rodoljub srpski. Jednostavno, nijedan od tih napada nije bio
to je falsifikat, vi lažete i tako dalje, nego želimo da ga prisvojimo, on je makedonski velikan i tako dalje. I onda citiraju neke njegove rečnike koji jesu, on ih je napisao, ali on u tim dokumentima, od čega smo mi ključno objavili taj dokumente, da on obrazlaže svoj motiv pisanja tih bugarskog, makedonskog i tako dalje rečnika, gde je on naveo eksplicitno da žele da napravi makedonski rečnik kako bi time sprečio dalju bugarizaciju. I on je u tim pismima ministru tadašnjih prosvete u Kneževini Srbije tražio novac i potrošio za tako nešto. Dakle, niko od njih nije rekao, vi ste lažete, ovo dokument je falsifikat. Tako da to su prosto napadi da bi opravdali sebe, ne da bi oni, jednostavno, ne može niko dokument da opovrgne, ali su njihovi prosto napadi takve da izbegavaju suštinu. Dakle, oni se nikad to dokumenta nisu rekli, to je falsifikat, vi lažete. Nego, eto, setili ste se sad, vi ga kažete. Dakle, malo onako neutemeljeni, ali česti napad. Evo, konkretno je za naučni skup. Dakle, to se zaista na akademska zajednica najvišeg nivoa javnim pismom pokrenula da se to zaustavi, sa osnovnim, recimo, kritikom zbog čega u Skoplju. Zašto pravimo skup o Kraljevini Milutinu u Skoplju, a nije tu stolova? U smislu kao nekad je za Kragujevac, za Beograd, on je tu stolova, ne može oni da menjamo fotografiju. Pred 7 vekova, kad je umro, on je stolovao, on je u Skoplju, to je bila njegova predstavnica, zajedno sa Simonidom. I zaista je, u suštini, to je neka vrsta osavremenjavanja prošlosti zarad opravdavanja sadašnjosti. Tako da to su neke stvari kojima se mi svakodnevno borimo i radimo, ali ne odustajemo. Jer upravo znamo zbog čega to radimo i da su ti velikani i ti mučenici prosto dali nama toliko toga i mi jednostavno imamo tu neku moralnu obavezu dug prema njima, da se borimo, da se to njihovo ime ne ugasi, makar kao poslednja sveća. To je jedini motiv zbog čega sve te napade stoički i izdržavamo, znajući da to što radimo iz istine, iz pravde, iz jednostavno moranja, jer ako ne, mi, ko drugi. To je sve što je trenutno naš glavni motiv i u samom radu. Šta je bilo sa onom lista, beše da je vremeno jako puno se ovdje o tome bilo sad razrušava. Kolomani koji su, Albanci nisu dali da se To je više politička igra, zato što zapravo se radi o jednom običnom kipu, to nije spomenik koji se odvaja, dakle to je most na Radaru, gde pored Dušana imate još 40-ak znamenite ličnosti, dakle on je postavljen, pod velom noći su albanski politički lideri počeli da ga ruše, ali zapravo su političke poene vajdili i ti Srbi koji su ga postavili i Albanci koji su ga rušili. Dakle, to je igrarija koja zapravo ničemu nije služila. Danas kada prođete tim mostom nemate ni jedan od napisa ispod o kome se radi. Dakle, da li je Dušan, da li je Petar Krličko, da li je neki... Znači, to je jedna dnevno politička igra bez prave simbolike, dakle, to nije spomenik koji je vidljiv i koji je izdvojen. Najveću simboliku može da objasni situacija kada smo pravili izložbu o Josipu Mihajloviću, tvorcu modernog Skoplja. Imali smo impozantnu izložbu u 2019. u muzeju grada Skoplja. Vidjet ćete kratak film kako je od jedne turske kasabe napravio modern grad i ono što danas jeste. I kada je nakon te izložbe, dakle, potpuno zaboravljena marginalna ličnost, kada je bivši premijer Jurčo Georgijevski napao i rekao šta hoće ovi, da li neće spomenik Josipu. Dakle, tu leži ta geneza. Nama su srušili sve i nemamo spomenik da obnavljamo sećanje na te velikane i da se podsjećamo kroz te datume o velikanima ili o mučenicima, stradalnicima koji su postradali samo zato što su Srbi. Zato u tom prostoru Makedonije nemamo torpare, fondake i ikone o tim mučenicima. Kao što imamo u Jadovnu, u Prebilovcima, Jasenovcu, gde imamo tu memoristiku i gde u kalendaru Srpske crkve imate sećanje tog dana, što slavimo danas, slavimo Svetog Simona monaha, Titovska slava u Žiči i narod zna da je to danas to. A ove mučenike u Makedoniji, dakle, nema tog sećanja. Oni su jedan put ubijeni, a drugi put su ubijeni našim zaboravom, našim neznanjem, tako kroz velikane, znamenite pisce, arhitekte. Dakle, za ljudi iz te feri za arhitekturu je bio kulturološki šok kada su videli kakva marginantna ličnost koja je stvorila grad je potpuno zaboravljena. Dakle, on ima jedan sokak u Staroj čarši, a njegova rodna kuća danas ambasada Albanijska. možemo da pogledamo.
Ili to ćemo na kraju ili sad kako vodi? Možemo da prekinemo trenutno ovo. Ja preporučujem. Čisto samo... Ja ću baš, kad smo već kod Josifa, nekoliko reči o njemu, zbog čega je bivši premijer Makedonije tako burno reagovao, imao i zašto. On je, dakle, rođen 1887. u Mijačkom selu Presonče, u čuvanoj porodici Neimara, pošto je njegov otac Mihajlo Đorđević bio takođe čuveni Neimar, a deda takođe Đorđe Vučković. On je, dakle, sa ocem zajedno učio taj zanat, koji je, njegov otac je učestvovao u izgradnji crkve u Kosovskoj Mitrovici, mislim da što je zapaljeno 2004. godine, zatim i u Lipljenu i tako dalje. Učio, dakle, u srpskim školama, kako, dakle, u Kučevištu, tako je kasnije upisao i srpsku gimnaziju u Solunu, naravno sve o svom trošku. Kasnije upisuje i građevinski fakultet u Beogradu, odnosno smer arhitektura, koju završava 1910. godine. I nakon toga učestvuje kao mladi student, diplomirani, u projektovanju zgrade, kasnije palate Srpske kraljevske akademije Knez Mihajlova. O svom trošku, pošto je poticao iz imućne porodice, bio je u Italiji, u Firenci, u Rimu i tamo je učio stilove koji su bili, dakle, doba humanizma renesanse. Izbijanje Balkanskog rata, dakle, nije morao, bio u inostranstvu, mogao, dakle, prosto da ostaje tamo sve vreme rata, vraća se za Beograd i kao dobrovoljac se priključuje u odredu vojvode Doksija Mihajlovića, takođe Mijaka, i u nekoj vrsti akademske mijačke čete učestvuje na Kumanovskoj bici i tu biva ranjen, blizu samog Zebrnjaka, minut brdo Srtevica. Tu je šrapnelom ranjen u vrat i jedva je preživeo. Takođe je još vreme studije bio član udruženja tajnog Srpska braća, koji je osnovao takođe Mijak Golub Janjić, vlasnik čuvene hotela Balkan na Terazijama. U Prosovskom ratu učestvuje kao oficir u štabu, intendant, prelazi Albaniju i tu kod prizemnog povlačenja se poslednji put sreo sa ocem. Otac je bio u bugarskom zarobljeništvu, tamo je, dakle, proveo neko vreme, onda su ga bukvalno vratili kući da bi mogao da umre, jer je bio bolestan i star, a Josif je, imajući u vidu da je bio vrlo školovan, poslat u Ameriku. U Americi je u Ajovi učio neka vrste škole za javnu upravu, usavršavao engleski jezik, tamo upoznaje i sarađuje i sa Pupinom, i sa Nikolajem Velimirovićem, Tomašom Masarikom i mnogim drugima. Bio je neki način kasnije posle rata i prvi mason tadašnje Južne Srbije i osnovao je, recimo, Rotary klub u Skoplju. Kao mladi arhitekta radio na mnogim projektima u Užicu, u Velesu i tako dalje i zbog nekog teksta u kojoj je objavili politika 20. godina, Kralj Aleksandar je želeo, razočaran, jer je Skoplje dalje orijentalna kasaba, a toliko je uloženo novca i prosto želeo da se Skoplje uzdigne na rang kakav zaslužuje jedna bivša predstavnica Srpskog carstva. On je, dakle, na njegovu inicijativu postavio Josifa Mihajlovića kao stručnjaka, dakle, ne kao partijsku ličnost, što je Josif sam govorio, kao stručnu upravu i partijsku. Na Savindan 1929. godine postao gradonačelnik Skoplja, odnosno tadašnje
opštine grada Skoplja. Njegov zadatak kao arhitekta je najpre bilo da napravi jedan regulacioni plan, što je učinio rekordnih 8 nedelja. Verovali ili ne, u tom kratkom periodu je čak angažovana avijacija tadašnjeg 5. puka za prvo aerofotosnimanje Skoplja. Tako. U tom rekordnom roku postoje zapis iz Skopskog glasnika, koji je list koji je upravo pokrenuo Josif, to je bio službeni glasnik opštine grada Skoplja, gde je na svečanom prijemu u dvoru svečani primjerak te sekcije novog urbanističkog plana Skoplja predat kralju Aleksandru. Inače, sam Josif je učestvovao u snimanju Jugoslovenske republikanske stranke, on je bio otvoren republikanac, ali to njegovom ratnom komandantu Aleksandru nije smetao da ga postavi kao najboljeg arhitektu sa juga, dakle, tadašnje države, gradonačelnika Skoplja, što samo govori o veličini i jednog i drugog, kakvi su to bili velikani. Inače, Josif je doktorirao arhitekturu u Londonu, postoji njegov sačuvana lična karta, gde prosto se popisivao kao Josif Mihajlović, iako danas pokušavaju da mu nametnu neko prezime koje nikad nije imao, Jurukovski, tako nešto, to je možda rodovski nadimak, ali nikad mu nije bilo lično prezime. I upravo vidjeti u ovim slikama, dakle, on je lično projektovao, dakle, o svom trošku, ne traži ni dinara, recimo, današnju zgradu socijalno, tako nešto, zdravstvenog osiguranja, Crvenog krsta, zatim glavni trg u Skoplju, danas se zove trg Makedonije, tada se zvao trg kralja Petra i mnoge druge. I jednostavno svojim nekim radom, sposobnostima upravljanja resursima koje je imao, pokušavao je da od grada, i u tome najvećoj meri uspeo, dakle, sva ova desna obala Vardare, Novog Skoplja je zaista njegovih ruku delo. Posticao je, dakle, i elektrifikaciju grada, tako da je 1938. kada je smenjen, otvorena čuvena hidrocentrala Sveti Andrej kod Matke, i koja je do pre nekih 10 godina, ako ne manje, radila neprestano sa tim istim Siemensovim turbinama. Od novca koji je bio od viška prodajete struje, Skoplje onda moglo da finansira izgradnju svojih mesara, hladnjača, popločavanje ulica kaldrmom, mislim da je preko 200 km ulica kaldrmisano do njegovog mandata. Prve asfaltne ulice su bile, dakle, u to doba. Međunarodni aerodrom u Skoplju otvoren 28. godine na Vidovdan, čemu je lično Josip prisustvovao i upravo njegovom inicijativom kasnije je to zaista postao moderni aerodrom, čiju zgradu je projektovao Milutin Milanković. I zaista je Skoplje u to doba bilo grad dostojan, kasnije centra Vadarske Banovine, koja je bila mnogo širi prostor nego što je danas Severna Makedonija, dakle tu spadali i Prizren, i Uroševac, i Priština, i Leskovac, i Vranje. I, nažalost, i tada je se trpelo raznih političkih intriga, zbog čega je smenjen 1936. godine, onda se ponovo vraća 1939. Međutim, to je već bilo vreme uoči rata, u celoj Evropi, kriza i tako dalje, tako da nije mogao previše da to pomogne gradu. Volao je i zaista se trudio da i kulturno uzdigne grad Skoplje, tako da je osnovao i nagradu 26. oktobar u znak sećanja na dan kada je Skoplje oslobođeno u Prvobalkanskom ratu. Posticao je slikare čuvenog Vladara Černovskog, Martinovskog, zatim Anđelka Krstića, pomogao je Društvo za umetnost Jefimija, Filozofski fakultet, otvorio gradsku čitaonicu, takođe je bio jedan od glavnih ljudi koji je pomagao otvaranje studentskog i đačkog doma u Skoplju, bio je član upravnog odbora Radio Skoplja, to je bio treći radio stanica u Kraljevini Jugoslaviji posle Beogradskog i Zagrebačkog radija. Tako da je zaista on iza sebe ostavio toliko da mi kažemo danas ne mogu da okreće to što je on iza sebe ostavio, a opet je bio zaboravljen, umire baš uoči aprilskog rata 8. marta 1941. godine, kada je preko 10.000 Skupljanaca bilo na trgu i pratilo, dakle, povorku od njegove kuće, preko Saborne crkve Svete Bogorodice, zatim preko Dušanovog mosta, do tadašnje oficirskog doma na samom trgu i kasnije do groblja podno Svete Petke u samom gradu. Njegovi potomci, na svu sreću, i dalje su živi, mi smo sa njim u kontaktu i zaista... Kako se izjašnjavaju? Pa naravno, oni su, dakle, Srbi, naravno, to su prosto dokumentaristika gde je, recimo, ja sam vidio svojim očima, što je zaista retka prilika da mogu time da svedočim, gde mi je upravo njegov unuk pokazao
neka vrsta dokumenta koji je izdao lokalni sveštenik, da li Tresonče, tako neko selo, gde se prosto posvedočuje da je on, dakle, iz čestite srpske porodice, da zbog toga se preporučuje da se primi u Srpsku gimnaziju Dom nauke u Solunu. On je takođe bio i zemljak Bradine, Tomas Miljevića Bradine, koji je doktorirao u Francuskoj i koji je napisao jedan divan rad, to je njegov doktorat se tako zvao, naša stara plemena Mijaci i Brsjaci. Taj rad još uvek nije preveden na srpski jezik. Još samo govori o tome koliko je sva ta istraživačka, da kažemo, usmerenost ka tim krajevima zaboravljena posle toliko godina. Tako da su to samo neki mali segmenti koji mi pokušavamo da iz mraka, zabrane i zaborava vratimo, kao što je pomenuti Anđelko Krstić, kao što je pomenuti Tomas Miljević Bradina, i mi onako često volimo da kažemo da ako je kralj Milutin i sad Dušan simboli te neke srednjevekovne prošlosti, pa čak i Mrnjavčevići, naravno, koji su bili mučenici, kosovski mučenici pre Kosova i pre Lazara, su simboli, dakle, tog nekog srednjeg veka. Želimo takođe da postaknemo da su upravo i Josif, i Anđelko, i Tomas Miljević Bradina, ali i kralj Aleksandar kao dostojni naslednik, dakle, Milutina i Dušana, zaista bili neko koji je ulagao, koji je se posticao i koji je znao da prosto taj kontinuitet sa srednjim vekom nastavi. Ja sam baš u ovoj prezentaciji želeo da vam predstavim, recimo, dve zadužbine koje su onako u skorije vreme oskrnavljene. To je jedna Brenovića u Kumanovu Svete Trojice, gde je uništen ikonostas koji donirala kraljica Draga, i druga je hram vojničke slave, Svetog Arhangela Gavrila, tako, da je nalazi spomena kosturnica srpskih vojnika koji su izginuli u oslobođenju Skoplja u Balkanskim Prvom svetskom ratu, koji je baš ove godine, recimo, nekim onako nakaradnim dodacima, krovima od betona, gotovo do neprepoznatljivosti oštećena, promenjena, autentični izgled. I to su neki mali samo segmenti bola koji se talože iz dana u dan, koji su ovde i pored tih naših apela gotovo ignorisani. Evo, poslednje aktualno je pitanje Zebrnjaka i ta miniranja čuvena koja traje već 4 decenije. Jedan spomenik koji je zaista onako središnja tačka našeg osvete Kosova, jer taj prva liturgija povodom oslobođenja i osvete Kosova i kosovskih mučenika je bila ne na Gazime Stanoviću u Skoplju Svetog Spasa. Dakle, iako je taj spomenik, ta kosturnica minirana 1942. godine, evo kao što vidite, to su samo njeni ostaci, neka trećina i tako dalje, i dalje se oko tog spomenika nastavljaju miniranja i simbolično i istorijski, prosto nema i ti mučenici te kosti mira, prosto dok ih potpuno ne unište sa lica zemlje. I da ne bih da previše dožili, čisto da damo neki širu sliku svega toga. Ako ima neko pitanje, ja bih volio da mi kaže, ako nema niko, kada polako privodimo, je ovo pomaže srpska država, država naša, imate podršku? Pa u razdoblju našeg delovanja mogu reći da je ta podrška cik-cak postavljena. Dakle, ako časopis je počeo svojim radom 2007. i ako mi tokom godine ne napravimo uspešnu aplikaciju i prilagodimo se savremenim tokovima tog projekta, nama propadne projekata, časopis ne izlazi, to je jedini pisani glasnik u Skoplju. Onda sve zavisi od političkog gabijeta i položaja države ka Makedoniji. Dakle, mi, kažem, ne pojemo političkim vodama, vodimo se kulturom, informisanjem, ozbiljnim novinarstvom. Mogu da kažem da je naš sajt veoma ažuran, ravan agencijskom informisanju, tako da je podrška jeste prisutna, ali bi mogla da bude sa onim što radimo znatno veća i korisnija za samu državu. Mi jesmo neka, to je Miloš pomenuo, već smo simbolički neka ambasada, neki državni kulturni centar, zapravo smo samo jedno
Da, odlična udruženje. Jeste imali prilikom registracije neke probleme organizacije? Pa Ne u smislu da... Jeste te godine pri formiranju 2005. izostavljena je mogućnost izdavanja knjiga, što smo kasnije uspeli da uvestimo. Da, te godine to nije bilo i mogu da kažem da smo zahvaljujući prisustvom pre svega Miloša svojim istorijskim pogledima, delatnošću, uspeli smo da prošle godine okončamo i završimo jedno veliko kapitalno delo, to je 100 godina Filozofskog fakulteta, dakle priključena izložba i knjigu koju je on priredio, tako da je to veliki poduhvat i veliki ponos i pečat onoga što zapravo radimo i mislim da, kažem, prevazilazimo i svoje okvire, mi ne možemo čak ni da lepo definišemo i detektujemo čime se to bavimo i šta se zapravo mi. I mogu da kažem da u ovim prijateljskim odnosima kada dođemo u neku kulturnu ustanovu kao što je Matica Srpska, Biblioteka u Kraljevu, Dom kulture u Gračanici, pa evo večeras ovdje kod nas zapravo govorimo o delima, a i drago mi je što uvek u bilo kojoj sredini, bilo po mestu u publici ima ljudi koji su direktno videli naš rad kroz humanitarni rad, prisustvo u njihovim zasecima, selima, školama gde su bili, ustanovama kulture. Dakle, to je jedna onako vidljiva, zapečatljena forma naše prisutnosti od Kosova i Metohije do Makedonije, centralne Srbije i tako. Dobro, ako nema pitanja, da pozdravimo još jednim aplauzom naše gostinje.